Okushaboku kwa ebemerwa Lydia Sabiti al St. James Ruharo omwegesa aharimbara University of Science and Technology kandi yashaba abashaija okunda abakazi babo butosha. Omwakire nenga yibiri omwezo gwo uranga yakuheire takwejejera nyechu numanya kwa bachara tukugwejejera imwe mjirango abwenje omushija nagwejejera gona omuchara abachara tutugona. No, we don't know what we really ngoma tuturuku kwejejera 100% twe omushija nagwejejera 100% no mushuma na ijana mchiriza kitanda na mtaha na twara konko mukataka tera nyecho ahurire. Abashija abakiremiro mbyombonano n'abishiki bato nabo yabashaba kureka omuzogo bakatomutuma aha bakazi babo n'amaka gabo. Manyisho mbe ni counseling kapo omushija kumanaje na jato mukazi wanje naenda kunyita omukazi naenda kunyita bangambye naenda kunyita kwa hizo no counseling na jato mushija we bunamu reka kugenda n'ugambira abantu omukazi naenda kwita omukazi okwe kuryabe naenda kwita kuruwafiri. She's awake at night when you are snoring. She has 1,000 opportunities to end your life. She's not killing you. Dean w'obureberezi bwa Nkore Venerable Bob Nathan Mwesigwa yasingiza abakazi mu bureberezi obu ahaba umwuga gwo kutungara eby'omwoyo n'entunguka omu maka gabo. Kandi ravu tebika bibi ravu ningasi rukundo tekwata evibyo evi abantu abingi rukundo no bajwanzya ekwata mivi konka hata makagitu gajenze nigenda kushankaga kutana munonga konka tuyo ntweta abantu mwene kugaruka mu rukundo abashija mukakunda bakazi banje umwana uri wo tuzaka warahanga agomeri yakikiriza umwana we hanga yamutwaza kandi ntushomamu mitwata nise tukirize kandi tukundanye. Warukurura abakazi ba Mothers Union aha St. James Cathedral Catherine Komjuni Chembo yashaba abakazi okurwanisa kutana n'abashija babo ubu barukutomutuma aha barukora kandi mwabakazi mutero gomoranga okubesha kureberaho kirungi aha maka aha bana na society y'ikuturamo. Omugandi abikiriza bashabwa okureberera abana babo no kubahingira ebyo kurya. Okushaboku kwakorwa Sabadikon wa Mukore ya Chidekunare ombureberezi bwa Rwenzori Town Council ya Katoke district ya Chenjojo. Reverend Jocelyn Bagambachi yagambebi aha mukoro gwo kushoroza sente zo kushakare kanisa ya All Saints Church Rwengaju. District yetu ya Chenjojo ekahebwa omugisa okutunga factory ya sukali kanje kitali kintu kibi abukuba egi a party of development unje nkulakulana betakasime niko kamo ebikano na mbere ebikaka bya sukali birimiwe muno nkabusoga na handi ekimanywa ngo abantu abaine njara kandi banaku so nikyoleka ngo ebikaka obirikulimwa ombwingi kandi bikalimwa bulyomu tibikusobola kuleta bugayigo butekereza ni bwija omaka kubanza nibibuze ebyokulya. Omukoro gwa kuhabe embuzi kurwa mu government kandi Kano James Nkojo no yazwe cyera Salim Sare nkomjenyi mukuru. Cyo kubanza industry park ya Toro tandika kora was not a problem problem ekaba problem ya embuzi baitu Toro ubakairitaka aba naro bagamuhana tumuteka hoki industrial park yes Chembo haimuka aba district bagama itsokere katkoleki beka tutekelino abanaro habaki numwanga kandi tumukozesa kandi mazuma tujya byombeka reverend so if I send you tugenda byombeka echo manisa tugenda kukoraki talibyo kuzana. Na wanyuma Kano Nkojo yahayo miliyoni 120 okombeke kaniseji kanzargo wa General Salim Saleh gasha kwa Ali Waswa na Doreen Nasima.